Poglavlje 7. Integracija vizualizacije u vaš svakodnevni život. Poštovani slušaoci, dobrodošli u 7. poglavlje ove audio knjige posvećene veštini vizualizacije. U prethodnim poglavljima smo istražili različite aspekte vizualizacije, a danas ćemo istražiti kako možete integrisati ovu veštinu u svakodnevni tok vašeg života i ostvariti održive rezultate. Vizualizacija nije samo veština koju vežbate povremeno, ona je moćan alat koji može postati deo vaše svakodnevnice. Prva ključna tačka je postavljanje nameravanja. Svako jutro, pre nego što započnete dan, postavite nameru za svoju vizualizaciju. Ovo može biti jednostavno izražavanje želje za produktivnim i ispunjavajućim danom. Pored toga, uključite vizualizaciju u svoje rutine. To može biti deo vaše jutarnje ili večernje rutine ili čak kratke pauze tokom dana. Zamislite svoje ciljeve kao ostvarene dok pijete jutarnju kafu ili se opuštate pre spavanja. Ovo će vam pomoći da se usmerite na pozitivne ishode tokom celog dana. Dalje, koristite vizualizaciju kao alat za rješavanje problema. Kada se suočite sa izazovima ili preprekama, zatvorite oči na trenutak i zamislite sebe kako hrabro i mudro rješavate situaciju. Ovo će vam pomoći da pronađete kreativna rješenja i da se suočite sa izazovima sa samopouzdanjem. Važno je također obratiti pažnju na jezik koji koristite prema sebi. Umjesto negativnih izjava kao što su "ne mogu to da uradim" ili "to je previše teško", zamislite sebe kako izgovarate afirmacije poput "mogu postići sve što želim" ili spremna sam da se suočim sa svim izazovima. I ne zaboravite da vizualizacija nije samo za ostvarenje ciljeva, ona je i alat za samopomoć i samospoznaju. Zamislite sebe kako se suočavate sa svojim strahovima, sumnjama i ograničavajućim uverenjima. Ovo će vam pomoći da prevaziđete unutrašnje prepreke i rastete kao osoba. U zaključku, integracija vizualizacije u vaš svakodnevni život je ključ za postizanje održivih rezultata. Koristite vizualizaciju kao alat za usmeravanje vaših namjera, rješavanje problema, afirmaciju pozitivnih misli i samopomoć. Zahvaljujem vam što ste pratili ovo istraživanje vizualizacije i želim vam uspješno primjenjivanje ove moćne veštine u vašem životu. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu. Poglavlje 8. Dublje razumevanje vizualizacije i ličnog rasta. Dobrodošli nazad, dragi slušaoci, u 8. poglavlje ove audio knjige o veštini vizualizacije. U prethodnim poglavljima smo istražili različite načine primjene vizualizacije, a sada ćemo se dublje zaroniti u ovu temu kako bismo razumeli njen utjecaj na lični rast i transformaciju. Vizualizacija je više od tehnike i ona je način da se povežemo sa našim dubokim željama i potencijalima. Kroz vizualizaciju postajemo kreatori svoje stvarnosti, oblikujući svoje puteve ka ostvarenju ciljeva. To zahteva introspekciju i iskreno suočavanje sa sopstvenim željama i strahovima. Kroz proces vizualizacije suočavamo se sa sopstvenim unutrašnjim svetom. Vizualizacija nas tera da istražimo naše vrednosti, snove i ambicije. Zamislite sebe kako ostvarujete svoje ciljeve, ali istovremeno razmislite o tome zašto su ti ciljevi važni. Kako će oni doprinijeti vašem ličnom rastu i zadovoljstvu. Također, vizualizacija nam pomaže da razvijemo veću emocionalnu inteligenciju. Kroz vizualizaciju možemo oživjeti emocije koje će pratiti uspjeh i ostvarenje ciljeva. Osjećanje tih emocija unaprijed može nas inspirisati da uložimo potrebni napor i trud kako bismo stigli do tih trenutaka. Vizualizacija također postiče kreativnost i inovativnost. Kroz vizualizaciju scenarija u kojima ostvarujemo svoje ciljeve aktiviramo našu maštovitost. Ova kreativna aktivnost može nam pomoći da pronađemo nove puteve i perspektive kako bismo prevazišli prepreke i postigli inovativne rješenja. Osim toga, vizualizacija nas povezuje sa dubljim slojevima naše svesti. Kroz kontemplaciju tokom vizualizacije možemo doći do dubokih uvida o sebi i svojim željama. Ova introspekcija je ključna za lični rast, jer nam omogućava da se dublje povežemo sa sobom i razvijemo bolje razumevanje svoje svrhe. U zaključku, dublje razumevanje vizualizacije i njen utjecaj na lični rast je od suštinskog značaja.
Kroz introspekciju, razvoj emocionalne inteligencije, posticanje kreativnosti i povezivanje sa dubljim slojevima svesti, vizualizacija postaje alat koji nam pomaže da ne samo ostvarimo ciljeve, već i da postanemo bolje verzije sebe. Zahvaljujem vam na pratnji kroz ovo istraživanje vizualizacije i želim vam dubok i plodonosan lični rast. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu.